ناوش بینرین بربانک دیدی. برنامه ما کم نشوپی و هرجار میوانی وایه از پشکشوانا برنامه لیلا چندرگوشی خیرتنا وادکم و دبیجم هون سر چاوهاتنه. ایرو وکس اروپای رو دنیم ایرو اروپای روژه که نونیشانه ایرو روژه دایکانه. از بدل و جان همون دایکان پیروز دکم. مجرد ما ایروین گلک اکتوال و گلک گرنگه. میوانجی که ایرو مجرد ما روخاندن توره و زمانی ملتان بکر بر شروع و زلان بکه برز زینالدین زیناره. نویسکار و لکولینار برز زینار هون باشناس دکن. گلک جرا بیا میوان برنامه ما. 131 پرتوکن وی هنه دوکی نها زیده بونجی اوا هنه کی آگاهی منی کمن و 178 روز اشکنجه دیده. تا کنفرانس و سمینار به بجدربوناوی در باز نابن. بکرتی اگر از هر تشتی سر هم دابیم از کارم بیجم به شب و روز بیر آواستن خدمتا گرده که صحت آوا خوش ولی نمنا میوان خواب بینه سری کرانی برز زینار تبخیر هاتی دیسا جاره که و ام سپاسه جانبی تا دکن وکی تجار چقاس لازم به تجار ناوی جینا و تمی دوی میوان برنامه و آلیکاریا مجیده کی تبخیر هاتی سر چواسا سر هاتی سپاس خیر و خوشیا ازدای دلوان لسر و لسر ما و لسر ملت ما به ایشالا نهاد خوش اجی پر سپاس کم جبو جنابته کوتا از کوتو من ودخوینی وان برنامه یا سپاس گلک بوناوا امام استا دیسا جاره که دیجم تو بخیر هاتی امام استا لی حتی ام در بازی سر مجاره خوابن پرسا من یکمی اوه وانی بری چند روزا زانینگه زخوی کنفرانس که نامناتوی آماده کربو و گلک رفشن بیری ما لور حاضر بون یعنی کنفرانس که گلک بربچاو بو و واجی وقت دیوی کنفرانس کربو از دوازم بیشم بپرسم ماموستا بکرتی تب کیشان مجاری و تاویوی کنفرانسی بوی و تا چه خورا بلی راسته روژا سسی و چاری گلانه بله کنفرانس که ناونتویج آلیه زانینگاه زاخوی الباشیر کردستان پیک هاتیه کنفرانس لسر دولت میرگه و عشیرین کردا بو مجارا مجی لسر عشیره بو عشیر کردا بو چمکی چوا کو دارک رهی وی کو ند آخی دبه نکاره بجی وی حشک ببه دولت و میرگه جی اگه کو عشیر کردا ند بنگاه وان دبن نکارن خو اداره بکن مثلا عشی امپراتوریا مدا یا کو دجم ماد جریا جی مد جی آلیه شش حب عشیرین کردا و آوابیه و الپیشبری امپراتوریا آسور شر کرنه و آخا خواه رزگار کرنه ایجار مجی لسر عشیره پنجینار خبر دا آخفتنا مجی ابو بکرتی چوا وقتی که دولت کردان خرابون بهاتنا اسلام را دولت کردان نما تنی دولت مروانیا دمک دوماند وکی دی دولت نمان عربان وک میرکتی کردا اداره کر ایجار میرجی گلک زیده بون 15 حب 20 حب 25 حب میرکتی هر یکی هری مکا کردستانش خورا کرو دولتک پشتی کو میرکتی جی چون او کلترا میرکتیا در باسی ناوا عشیر کردا بو ایجار عشیر کردا جی تجاری سروک عشیر کناوی وی آغا بو
تجا بسرê xwe biryara nedida. Meclisa wî hebû ji her bavkekî eşîrê yan jî eşîrê biheve girêdayî nûnerek hebû weka parlemanê ku niha têne hilbijartin. Wextê tiştekî girîng hebûna wê meclisê biryar dida û axayê eşîrê tenê îlan dikir, daxuyanî dida. Îcar tiştê ku min lêkolîn kir, eşîra Pencînar eşîreka gewre ye, pir mezin e. Niha jî li dora 120 heb gundê wê hene, çiyayek û deştek di destê eşîrê de ye. Kî derîne mamoste, kî derîne ev eşîra penceran? Ew herêma ku jê re dibêjin xerza. Xerzana jorî heye, xerzana jêrî heye. Xerzana jorî tev çiya ye. Ew çiyayê Sasûnê ê Hezo mala Elî Onis ku berxwedan kirine, Sasûnê ku şer kirine ew dere. Xerzana jêrîn jî deşta xerza heye û çiyayê Gurdila heye, ev warê Pencînara ye. Îcar eşîra Pencînara di tarîxê de sê car bi împaratoriya Osmanî re şer kiriye. Di car meğlûb ye, hemû gundê wan hatine şewtandin. Cara sisiya eşîrê eşîr serdest bûye, gelek eskerê wan kuştiye. Bi eşîrê re peyman çêkirine. Sînorê xwe kifş kirine, gotine Osmanî nakevin nav eşîra me, nav sînorê me. Îcar hettanî min tespît kir, hettanî 1924 jî Komara Türkiye di 1923 de îlan bûye, lê sîstem ya Osmanî bû dîsa. Di 24 de jî leşkerê Komarê nediketin nava herêma eşîrê. Îcar girtîgeha wan hebû, cezayê wan hebû, lê cezayê kuştinê di nava tu eşîrê Kurda de tune nebû. Hinekê ku sûcekî mezin bikirana, wan sirgûn dikirin. Wekî dinê ceza dana wan, cezayê pere, ceza heywan, pez, dewar ji wan distan. Vî awayî Mamosta divînî bi şirova te divînî wê demê yanî tivaq helay xurt dibiye mamosta. Tivaqa Kurda helay xurt dibiye wan Pencînana, gelek xurt dibiye. Belê tifaqa wan xurt biye, tifaqa eşîra tev xurt biye. Çimkî wextê ku mîrektî ji holê rabûn, Kurda sîstema eşîretiyê li ser esas û qanûnê mîrektî ava kir. Tev bi hev rebûn, her du eşîr, sê eşîr, pênc eşîr, heft eşîr digîştine hev, wek dewletê xwe îdare dikirin. Wextê ku hinek şer di navbera wan û hinek eşîrê cuda de çêdibû, tev bi hev re alîkarî dikir. Mesela mînakek ez bêjim, 1914 wextê Rûsê çar hatine ser Bakurê Kurdistanê, yek leşkerek polîsekî Osmanî tune biye. Eşîrê Kurda tev nav xwe de artêşeka mezin ava kirine û Hezretê Nurşên şêxekî pir mezin ê Neqşebendiya bû, wî kirine serokê giştî ê leşkerî û li pêşverî Rûs şer kirine. Mesela serokê eşîra Pencînar ku eva ku li serê xeberda Bişarê Çeto, ew bi xwe bi hezar siwarê xwe, bi hezar şervanê xwe ketiye herbayê pêşverî Rûs û li Ormiyê jî şehîd ketiye. Çîrok eyan herî mamosta. Dîsa jî tu divînî eger merî ji bingeha xwe, koka xwe dûr nakeve mamosta, helay yanî gelek dikarî bê xwekirin jî dikarî xwe biparêzî, yanî ev tiş gelek baş e. Spas sehet xweş mamosta, şirova wê ez zanim çandî wê evkê de zanînge wê konferensê de gelek digû gelek mijarên balkêş divê hebûne. Rast e, gelek mijarên balkêş hebûn, îcar wan mijara tev kirine kitêbek, ez bawer dikim belkî 25-30 santê qalin bû kitêb, a heqqa qirase bû.
و تماما بلاف کرن لبلی پری گران بو خو نانی لی باشه ما مستعد تمام به پرتوک کردن و بشتره بونا نسلات ما بونا باشه دیرو که وادی بزن بن با صحت خوش ما مستعد ولی نمنها در بازی مجار خواب مگو چه مجار ما براستیش گلک گرنگ و گلک اکتوال نه دیس هم وگر مثلا مجار خواه اما یعنی دم ام دور بر خود نرن ما مستعد د چند و تورا ملت دا پرتش خطیه گوهرتن من چاوا گوت من گو سر بنگاه خواه نمانه دور کته نگلک جو بنگاه خواه جو کوکا بله خواه راسته ایجاد اگر یعنی گلک جارا اگر دخوشی شخص دبینی یعنی کملکه و چاق تایوی پرسه در دخی هوله چاق دویجی آچن حسابی هم گره که بزن بر من زمان ما تک چه هر تش چانتا ما هر تش تک دچه چاق تایوی پرسی ددی وانا ما مستا اما دویجن دم سانه دوران سانه رفش سانه یعنی تمی اف دکن و اف تندیتی از دکارم بیشم ما مستا نکو تنی بالما کردا بالما ازدیا یعنی بالملت دنیجی یعنی اشکره او پرسامن بله راسته یعنی گلو دنیا زمان هات گوهرتن یعنی مرو هات نگوهرتن ما مستا چانه اویا پرسکه پر بالکیشه گلک بالکیشه از مثال که وها بدم بری ویگا جیمگو وقتی که دارک شین به عرضه ده بلند به ام بیشن دارت توی وقتی که رهی وی ند آخیده به و او آخ جره حشک نبه و گلک سال بجی مثلا دار زیتون هنه کنه ام درین کو 1000 سال جیانه هنه دار هنه ام ده بلکه فیلم ده دبینین کو 7000 8000 سال جیانه ملت جی وسایه ملتی کو کوکا خو ناز نکه کوکا خو نه پاریزه بابو کالی خو ناز نکه خوزایا ولاتی خو ناز نکه او ملت دمک کرته ویش تاریخی وندا ببه بله ایجار دنیا مینا خویه ناتیه گوهارتن گروواریه که او سردور دبه شب و روش چه دبن دشتو چیاین کل دنیای هنه وکا خونه ناتنه گوهارتن چمو کانی وکا خونه ناتنه گوهارتن چندی که هنک آف کم بیه او تشتکی جدایه کانی روبار گولین که هنه وکا خونه ناتنه گوهارتن عرض و آسیمان وکا خویه ناتنه گوهارتن بله روز و هیف سترک اف اختر پلانت وکا خونه ناتنه گوهارتن خوارنا مروفان یا حیوانان عینی خوارنه ناتیه گوهارتن رنگ مروفان تدی رش هنه سپی هنه سور هنه زر هنه و زرک هنه حیوانش ناتیه گوهارتن چما انسان هاتنه گوهارتن یعنی روزا مجن هاتیه گوهارتن و هیوی جنه هاتیه گوهارتن اینجا انسان هاتیه گوهارتن اینجا اب انسان چما هاتیه گوهارتن از هنک لسر وی بله بله کرم که فرمو انسان تدی گوتنه که کرده هیه اب گوتنه پیشین کرده وکا آیتین قرآن پیروز وکا آیتین انجیل تورات پر تشتی حکمت ده هنه مامش از تانی تشتکی سرزیده کن بال مزانی چی دویجن پیشیا پاشیا را تشتکی نهیشتیه یعنی چه بله او گوتن هیه او گوتن هیه راسته اویا در حق او که ده تی گوتن کو یعنی پیشیه ما هر تشت کرن باب خو ناس کرن دیا خو ناس کرن با پیر خو خلق خو سلاله خو ازباط خو همو ناس کرنه و همو گوتنه ببورن لی آنها که روشک وسا چی بیه لکردستانه بپرانی لباکور کردستانه ایدی زاروک و دایک بزمان بیانی به هفره خبر دادن با پیر و نوی ایدیش زمان هف فهم ناکن اف سوسرتا که مزنه
پیرک مخابن و نویا خوی کچک ایلی بزمانه هبو دو فهم ناکن پیرک و با پیر اوانا به کردی دپیون نویه وان به ترکی دپیون اف سوسرتکا مزنه دو سبب پر گرینگ وی تشتیل باکوری کردستان دانه گوهارتن یک سیاستوانین کردان سالین 1960 هفته وقتی که سیاست کردان درکتن همو به جدایی همو به زمان ترکی خبر دا بلاوکی خواه آخفتن خواه جوین خواه سمینر خواه کنفرانس خواه کنگره خواه همو به ترکی کرن یاد دوا شخوا اسیمیلاسیون دولت دائم هیه کرده اسیمیلت که وانا ده حشفینه و دبی اگه کن کردی به ترکی باش نزانبن و نکارن دیپلوماکا باش بستینن کن دیپلوماکا باش نستینن اون نکارن شخوره ایشکی پیدا کن اب شخوه هیه اما پروبلم همینه لگلو قد که ماسیا کرداجی تو ندورده کرد نکارن دمالا خود محافظه کن اینجا پیشتی وی اف تکنیکا نوجن اوا کو ام دبیجن تلفون اینترنت وانجی داسره اینجا اف تکنیکا هانه پیشتی 1991 و یکیتیا سوویتان بلابو اف تکنیکا کو ایرو یا راگیهاندن اینترنت ویچ آخیجی دست ناتو ده هبو لیتنه به نیتا عسکری کارت آنی لبله پیشتی کو سوویت حرفی پخت وارشووا خرابو رابوش حوله و تکنیک خستن خدمتا خلقی او کرن تجاری کرن ایشه کی تجاری ایجال دنیا تب بلابو ایلی امجبه ببورین اف تکنیک هنکی راگیاندن باشی کر یعنی اف ملت بلا بلا یعنی قربون هفردان استاندنی بکن بله راسته از ویجی بیجم وگا مثلا خیره و تکنیکی ازو جنابه تیم هبو در خبر دادن بله که نب خیره و تکنیکی بونا نممکن و یان ازی هاتو ما پاریس یان تی هاتو نای بیداره بله ایجاد اف تکنیکا هانکی یا امپریالیزمیه ایجی اف خسارة في تكنيكي نتنجبونا ملتي وكا كردا اي بي دولت قلك ملتي كو دولت وان سياسي هيجي لبلي قلسن زعيف نكان خو باريزن اف تكنيك واناجي عاصميلتك راسته مثالا في مها آدارا كو بهري اس و ده برادر بمربون لإسطنبول من ليكولي نكر إسطنبول باجاركي 16-17 مليونه ام جريان دروش جريان مگو چکار روشا خلقیز ببین خلق چوایه چتکه ده ترینا ده ده اتوبوزا ده نامستا ببورنه وک چیروکی من چاقی پادشاه کنجی هم که خادکه و دگران و ملت چاقی بحث بله راسته تشتکی ساعته بیرم دنابا ترینه ده دنابا اتوبوزا ده دنابا سوکی ده لقحوخانه لخوارنگها لميدانا هر کس تلفونه که وها دستی ویده بو و من دقاتا خود دا تلفونه ای خورت بون هر الرسمه کچکا میزد کرن یه کچ بون الرسمه خورتا میزد کرن هنه کاجی دنوی ساندنش هبو در مساج ایجار تنه دو انسان مدیتن جنک و میرک اوجی پر اختیار بون پرتوکت خواندن چون باوان موانا پیروز کرد مگو حوقاس از نوا استانبولی رو دروش دگرم تنه مدو کسا ودیتن کون کتاب تخوینن یک جنک درکت به اصلی خواه روم بو و ظلام من نپرسی کو او به اصلی خواه کیش کوی درکیه اینجا اف تشتی هانکی اف تکنیکا هانکی انسانا بر بجهالت ودبه بجهالت که وصا بدبه
کو وانا ج کوکا وان تقتینه وانا ج خوندنا سر کاخز تقتینه وانا ج تاریخ وان تقتینه وانا ج خوزایا وان تقتینه ج همو عرف و عادت وان تقتینه چونکه او انسانه او جوانه کو دائم دوی تکنیکی ده دوی اینترنتی ده وقتی کو تشتا ببینه تبکی نکی او تشتویلی تأثیر بکن و ویلوی گوری حرکت بکه اب دبه سبب شخواه ملتکی وکا کرد کو بندسته بپرانی باکوری کردستانی وگا هر سه پرچه دی نفسانن مثلا ایران يعني كيما بله ایران چندی کو وحشت کا مازم کردارا هاتیه جلی ناوی کرد و ناوی کردستانی ناتیا قداخه کرن زمان کردی سربست تی دوماندنه لبلی کردستانا باکور یعنی باکوری کردستانی ev axa ku nav sînorê nexşeya Tirkiye de ye tofaneka mezin heye. Misalan îsal cejna rojiya Remezanê min biryar da ku ez ê her me Bakur ez ê her me gundê xwe cejna rojiyê ez ê li gundê xwe çêkim. 40 sal piştre. Piştî 40 sala. Eçûm ku serê sibê zû ez çûme gund em çûne mizgeftê mêzekir em negîştin li mêja Eîdê em çûn ser goristanê gundî tev ser goristanê bû herêkê ser gora miriyê xwe bû û fatiha dixwend û duat kir û berhasil piştre nava gund tev geriya meşxwara şekir berhev kir hinek miribûn eçûm ser xweşiya wan hinek nexweş bûn min pirsa halê wan kir çend jiya deng hate min ku dayîk bi zarokê xwe piçûk re bi Tirkî xeber didan. Ev ya tofaneka mezin e ji bo Kurda. Ew gundê ku zaroktiya min lê derbasîbiye bi sala bavê min lê meletî kiriye û niha jî gora bavê min û bav û kalê me tev di wê derê ne ku kesekî bi Tirkî nedipeyivî îro dayîk zarokê xwe re bi Tirkî dipeyivin. Încar eger milletek wextê ku toreya xwe kevneşopiyê xwe bi kar neyne toreya xwe li gorî toreya xwe hereket neke bav û kalê xwe naz neke xwezaya welatê xwe naz neke di Kurdî da di Kurdiya di kultura Kurdî de ji wan re dibêjin avîkî avîkî yanî teefukî tedî milletek heye ku ji Pakîstana ji qereçiya Pakîstanê hatiye li Kurdistanê li nava Farisa nava Ereba û nava Tirka digerin ji wan re dibêjin qereçî yanî mensûbê bajarê Qereçê ege ku ev rewş û wiha berdewam bike wê Kurd bibin avîkî avîkî jî yanî qereçî kurê xweş be wê her ne wê derkê. Mamosta باش ام dibêjin çaxê eva vagihastin çaxê ketiye navisa millet da yani internet ne gunekariya internetê ye yani ye telefona ye ev ye lê ev mamosta lê ev soz û bextê di nava xelkê de çaxê berê hebû ev namûs û xîret çaxê hebû eva ev tişt yani eva her tişt miriye mamosta. Belê rast e zaroktiya min babê min ji ber ku melatî dikir û rehmetiye babê min nûnerê Mela Mistefa Berzanî bû jî li Serhedê digeriya tiştê min tespît kiriye 22-23 gunda geriyaye melatî kiriye Ez biborî nezavî jî bêjim ay niha gundê me êziya hildî van şengalê hindî ev kindî gelek tişt wê re hatiye xwekirinê ziman jî baqij hatiye xwekirin wan dera û ev adet jî ev namûs û xîret jî Imam Musa yani çira parekî de ev tişt baş hatiye xwekirin lê parê dinê de esa zû esîmîle bûne. Belê berê di nava Kurda de soz hebû wextê bi hev re li ser tiştekî xeber dan li hev dikirin go soz aynî weka notêra îro tedî mer diçe notêrê eqdekê peymanekê çê dike îmze dike notêr jî mühir dike bizar berê sozê
اره او سوس رابو بره مثلا لگندا مالکا فقیر هبو گندی تدشون آلیکاریا وان تشتاد دانا واناکا مثلا من بخودیت یا زاروکتیا من وان گندا درباس بیه مالکا فقیره بی پس هبو هر مالک بزنه که یا میه که ددانا وان دگوش خوره شیری وی بدوشن حتی پاییزه و پازه ما بدنمه دو یکی کو نخوش بونا نکار بو ایش بکرنا گندی بناوه زباره تب دچون روزک درو سرو چون ایشه و مالیت کرن وقتی کو یک مثلا بمرانا زاروکی وینا که سیوید مان پیرک خوددا سر وان زاروکا گندیا او زارو خودید کرن دانا خواندن حتی خواندنا خواه خلاص کرن اوانا تمام جحوله چون ایجار وقتی کو ملتک دستش کلترا خو برده دست توریا خو برده کلترا ملتکی دن بگره ها اف تشت کارسات دینه سری ویناکی ایرو لکردستانه لگنداجی ایدی میوانتی رابیه نظام هنکی کو هبو دو ناسکن مروی هبن میوانتی رابیه لیبلی بری هر مالکا کرد اودک هبو لوین تیده هبون جرد گوتن اودا میوانا میوان دهاتن روی دهاتن ناس نه ناس دچونه هندور خوارنا خواه شیوا خواه هر تشتی خواه خوارن دانا واناکا روژک دو سه اگه کو حیوان وان جه بونا ایم آلف دانا واناکا حتانی کو دچون او تش حوله رابیه هر کس کتیه درد جیانا خواه بگومان روشا جیانا عبوریجی پر زور بیه مثلا وان خرجرین پککی و لشکرین ترکیه'de 5000 گنده باکوری کردستان شهودین imha bun حوله رابون اف اکونومیه کا پر مزن بو هموش دستی کردا چو اینجا خدای مزن الکردا به رحمه و واناکا هشیار بکه و زانا بکه و الکبن شوپیه واناکا بده وگراندن ما مستا اصلا يعني برسا ما افبو يعني قالوا دنيا هاتي قارتن هاني مرو هاتنا قارتن شاو هم نها بشلوه هاتن مرو هاتنا قارتن اري سر پیشیده مگو دنیا عینی دنیایا آخ روش هوا با عینیه ما مستا ليه مرو هاتنا قارتن بله مرو هاتنا قارتن ليه السبب چند چاقی مرو نخوزه اف قارتن آخا قبول بکه و دکستی یکی دا دوی دنیا نخواه يعني جي دبستان تنابون يعني جي يعني تمي معناكي دقرين و ناخن او قنا كاريا خا سوجي خا هناد نسر خا ان او انساني وهات كن او انساني كوفيد شيد بيجن دنيا قهرية او خد خابينن خد تطمين تكن لو ما وصاد بيجن دنيا نقهرية شواب سريع اول جي ماقو آخو آف عینیه دنیا گروفر عینیه شیناتی عینیه دارو برو گیاو حیوان کووی طیرک عینینه لیبلی انسانات نگوارتن چند روز بری من گوتاره که پر کرد بلاف کر مگو مروف انسانه پسیک حیوانه تعفو که پسیک وقتی پیستیا خود که خالی پیداد که ود شیره لی مروف پیستیا خو و ناشیرن برنه دو دنیای دا جی انسانا ظالمتر مخلوقات تونیه و جی انسانا افدالتر و پریشانتر جی مخلوقات تونیه جبر ویه که انسان هاتنه گوهارتن سبب گوهارتنا وان جی سبب چیه اف جی یعنی سبب جی کلترا وان هاتیه گوهارتن توره وان هاتیه گوهارتن وقتی کو کلتر توره وره گوهارتن هر تشتی گوهارتن ایجا آنها ملتکی سردست وقتی بخوازه ملتکی دبن دست خود بیله
حوجه ناکه کو سری وان تف بشور جیکه یا کیمیوی وکا حلب چبا بجه سروان وانا تف بقلینه حوجه ناکه زمان وان قد خبکه کلترا وان بده گوهارتن مثلا خلاص پیشتی 25-30 سالی همو تینه گوهارتن ایجار ملته کی کو کلتراوی هاته گوهارتن کبه والاییه کی مثلا çawa cana meriv birçiye dilê meriv diçe tiştekî lê meriv nizane dilê meriv diçe çi tiştekî ku meriv zanibe îştaha meriv daxwaza meriv jê re heye meriv nizane hema çi bi destê meriv keve meriv dixo yan jî vedixo am milletê ku kultura xwe wenda kir toreya xwe wenda kir keve nav valayiyekî înca gelek tiştê xirab dike mesela îro li İstanbulê li İstanbulê bi seda çete çêbûne grup çêbûne ê diziyê ê tolaziyê teefûkê ê jinfiroşiyê ê qaçaxçîtiyê ê afyonkêşiyê cuda cuda yê ku xweşmêriya wan dikin yê ku wana diparêzin yê ku sîlehşoriya wan dikin tev xortê Kurdan e baş e eger ku meriv xwe nas bike meriv toreya xwe zanibe li gorî toreya xwe hereket bike meriv nakeve îşê wisa birêna axakî Kurda ez behsa wî bibêjim li Silîva deşta Silîva axak hebû sê gundê wî hebûn daîm gundiyê wî tev milê babûn yanî li balê dişxulên daîm ew qereqola cendirma dostê hebûn daîm ji gundiyekî aciz bûna wî bixwe li wan nedixist ji qereqolê re digot qereqol wan dibir û cendirma li wan dixist û daîm vî axayê bi Kurdî xeber dida rojekî biraderekî me jê re dibêje axa em tiştekî ji te fêm nakin ti hevalê cendirmayî ti gundiyê xwe bi cendirma dî lêdan û daîm tu bi Kurdî xeber ev çi hikmet e axa gotibû weh gotû kiro maqê bavû kalê min ji êvan tirka kêmtirin ku ez bi zimanê wan xeber dim birêne axa bû zulmê li gundiyê xwe dikir daîm bi cendirma wan da lêdanê jî bavû kalê xwe nas dikir û bi zimanê xwe bi toreya xwe hereket dikir înca însan îro çi dibe birav ve sofî be misilman be mesîhî be cihû be ezdayî be kakeyî be çi dibe birav ve di mezhebê Sunniya de Şafî be Henefî be Şîa be Elewî be çi dibe birav ve ev çînayetiyên cuda ne rengên cuda ne di nava civatê da geleke tev li gor toreya xwe hereket dikin û kultura xwe bikar bînin zimanê xwe bikar bînin wextê ku însan wiha bikin ticar problemê mezin nakevin nav wana باش مامۆستا بەگۆشتە مێرە پەیەمێکە هاتی ez dixwazim evî peyemê esa bixûnim pirse mamosta Mamed nivîsiye divêjî ji bo xwişka Leylî ji mêvanê xwe bipirse çito parek pencînarî êzîdî mane û ev birayên pencînariyên bisilman hevdî bernadin yani eva dereqa çi dibêje mamosta eva min fêm kir pirsa wî çi ye anha yani pareke pencîmane êzdî bûne mamosta belê belê hê jî êzdîne ez şirobe bikim bi çawa êzdîne anha mesela pêxembertî ji Adem pêxember dest pê kiriye emrê Adem 10 sal 11,000 sal berê bûye êva emrê însana hinek dibêjin 350,000 sal berê însan derketine holê ev ê dibêjin mirov hinekî dibêjin 500,000 sal berê wextê ku Kurda xwe nas kiriye bawerî anîne ku hêzeke meعنewî heye ku vê kaînatê vê sîstema dinyayê roj û hîvê îdare dike ji wê hêzê re gotine
خوردا yani roş yani roş piştre gotine roji perçeyek jve kainateye piştre nabi danine ezda ezda dnava deme de buye yezdan o piştre buye ezidi Ezid. Bu ne ezid? ha, yani Kürt bere tamam ezidi bu ne icar vakti beri miladi beri İsa 700 sal beri İsa vakti ola zerdeşt peygamber derketiye kupranya kurda iman pe anine dîsa jî hinek Kürt ezîdî mane wextê ku ola İsa derketiye hinek Kürt çendî ku ola İsa qebûl kirine jî dîsa hinek Kürt ezîdî mane Hatta rojayê wextê bi piranî mes- عشیرên Kurdan ê Bakurê Kurdistanê yani heta dîje Qafqasa wanaka ku diçiya de diman ew tev êzîdî mane ezidî mesela mane. aşîra Pencinara aşîra Reşkota aşîra Hesena ya Haydera ya Birûkî evana aşîrê pir girin qirasene evana jî berê tev êzîdî bûne mesela aşîra Pencinara sê gund Dinav aşîrê de hene gundê wan maşallah qesr tê de hene xaniyê wan pir xweş in erdê wan pir ê zîraetê ye mij axakî wan pirsî min got hûn çawa li wê derê mane û kes têkilî we nebiye got weh ma ji bavê xelqê zêde ye xelk dikare têkilî me ve min got çima got ne em eşîrin û çi eşîrin got em pencînarî ne hala hala حتانی وی جمره نگوت من نزانبو وقتی که وی وها گوت ملیکولین کرد عشیره پنجینارا جبری تف ازیدی بونه عشیره رشکوتا جی ایرو سه چار گند دناب عشیره رشکوتا دمایه اکو انه شاشمن نزیکی شست گنده عشیره رشکوتا هیه Na سه wana da گند na ezidi hene. Yani هره hene هیجی هنه orijinalin ezidi hene iyi Müslüman. هره هیجی هنه ازیدینه مثلا عشیره پنجینارا سه گند هنه ازیدینه ادنه تم مسلمانın. ليه Mesela ببرنا ليه عاداتي وانا تورا وانا يعني ليه كلين كده وك ازدي شنغالنا يعني وك ازدي سوفيتنا يعني چاوانن بالوان هاته خواهی کنه اف کبنه شو بیوان ev Kurdewarın neku em bêjin weka ê Şengalê weka ê Sovyetê ew Kurdewarın vêga wextê em dibêjin toreya Kurdî urf û adetê Kurdî em nikarin bêjin ê Şengalê wiha ye ê Sovyetê wiha ye بله بله mesela li gelek Şengalê li wan dera Arab ji wan re dibêjin hûn ne Kurdin hûn Arabin lê dînê we êzîdiye mesela li Ermenistanê gelek ji xwe hûn çêtir dizanin komîteyekê bi dizî ava kirine sê heb Ermenî û di heb jî Kurd evê Kurd dibêjin êzîdî ne Kurdin evê Ermenî jî dibêjin zaza ne Kurdin بله اف îder سیاست بله wextê ku em van mesela bibêjin em ne behsa van 200 salê dawî dikin ê berê em dikin 500 sal 1000 sal berê em dikin Kurd biye çi Müslüman biye çi fila biye çi cihû biye çi ezdayî biye çi kakeyî biye evana tef yek tişte mesela birêne îro li İsraîl bireke mezin Kurd hene کرده cana کرده Cana li davetê wan ez temaşe dikim bi Kurdî stran dibêjin û cilê Kurdî li wan e û reqsa xwe jî ya Kurdî dikin. یا کردیه گلک خاشق Erê جیه ha دبیجن bilê ha încar ev gotina pirsa vî ku dibêje مسلمان çawa êzîdî mane di nava vanaka de wextê ku mesela du bira ji dê û bavekî çêbûbin yek êzîdî be yek Müslüman be em bêjin dînê din jî 4-5 bira bin
یک عیسی قبول که یک موسی قبول که یک زردش پیغمبر قبول که لی برانه کلترا وان یکه چمکی جپیسیرا دایی که شیر و خوارنه بابه کی خودی تیلوان کریه و لگور توره خوی که بناره باب وانا خوی کریه دی وانا خوی کریه ام نکار وانا شبو جدا بکن اري ما مشتا وك هنا سيب قانيا هنا نا هنا سيب قاني يزيدي هنا وقالك سيب قاني نهاجي سيب كي هنا مسلمان راسته وساجي انقوس يا ما مشتا قالك اللي مخابن نها اف برسنا كي بجورا كي دني يعني وان بله سالي ده بلي بله فرمو دريش كان فرمو ما مستا يعني اول يعني ناف پنجمان ده هنه يزيدي وهنا مسلمان جي يعني بله ازیدی هنه مثلا هزارو سروکی عشیره پنجینار بشاره چطو 1914 وقتی کش آلی روس و هاتیه کشتن تدیش خواه امدوبیجین شهیده بله اینجا برایوی جمیل کتیه شوناوی بویه سروکی عشیره تدی کرد آلی جنابت اوو که پر اوکن دموکراتن گلک دین اسلامی جی دستور دایوان her iki düzün, sezin, çarjın belki yine kene zeyde jitinin. Jinaka Cemile Çeto Kurdeke ezidi aşira pencina rabiye. İca lugori gotna ev jina ezidi ji veka Cemil uza aşiri idaret kir. Jina idaret kir. Pır zanabiye o pır ji bi peş veçüye. İnca هنك تدي بيجومان لسرانسر كردستان حمو كرد نه جريداي بعشيرة بنا حمو كرد نه عشيرن هنك جي هنا خب عشيرة بجريددن مثلا إيرو عشيرة بنجينارا سيچار بافك هنا نه بنجينارينه اللي خب عشيرة بجريدانه أو جبونا وكا عشيرة بنجينارا إيجار دوان حادیثین 1913 14 15 کو او کسی کو نه مسلمان بون هاتنه کشتنه مثلا ارمنی قتل عامه مازلوان چی بو سوریانی قتل عامه مازلوان چی بو میر جلادت میر کردستان گوتیه 700,000 کردین ازیدی میره کورد بله اره ایجار بپرانی او ازیدیه هاتنه کشتن اوانا نه گردای به عشیره ببونه ایکو گردای به عشیره ببونه کسی ضرر ندای وانا که او هیجی جیانا خواه بردوام بکن و گنده وان آوان شینن و زف انسان جامعه از بخواه جاره که از و شیخه که مسلمانه و ده برادره ما ام لدشتا بشیریه ام چون زیارتا شیخکی ازیدیا گندک ازیدیا حواله می پارتیه بون ام چون کالی وان مدی گو گلی مسلمانا گو وان مسینه مو سجادا مجیه هنک جوال میش بکن رابل میش بکن سانی برینه لنزاکت برینه پشتره گازی مکر گو ام جواره برخکی شرجه کن گو تدی گوتنه که یدنا مسلمانه ده دست کجا ای کنه مسلمان به مسلمان گوشتی وی دست کجا وی حیوان ناخون جا وقتی وسا گو مجره گو مگو مامو از ملامه اف حوالی میجی شیخه ویگا ام قبول تکن هون شرجه کن و اماتنا مالاته چه حوجه كتبت برسي ايجو ام مجبور هم مسلمان ام مجبور بيتشتي جواب برسن يجار اف نزاكتا خو نشان ددن بله ما مطمئن اف دیدنه و مجبور راستی جی بپرسن لی نه هر یک واقوا دفکره و واقوا يعني دبینه وانتشتا اما مستقل راسته از بی بجم خوشکا لیلا زانی انسان کو توره خوی که بناره زانه به
والگور کلترا خو حرکت بگه وان تشتا تب دزانه لی انسان کو کلترا خو توره خو وندا کربه توره بیانی کلترا بیانی گرته به اوان تشتا نزانه مثلا کردکی کو ازیدی به ام بجن الولاتکی منا سوید و دموکراسیا انسانا پر فربیه لوی درکی مثلا بجی یعنی کردکی مسلمان لوی چه بیه مظلوم بیه او وقتی کل اودا که رونشتی به کالک ورش بر و رانا بسرلنگا لبله یکی کل کردستان مظلوم بو به تخوازی برا ایزیدی به تخوازی مسلمان به تخوازی فلا به چه به وقتی کالک وره هندور جبر و رادمن سرلنگا و جی جور ددنوی حرمتکاری هیه مثلا گله کنه اختیار مختی رادمن دچن ظلام قراسه رادم پیلا وان داتینن evya toreye ka kevnareye libeli ji çi baweriye dibe bila bibe wextê ku li welatê xerîb bijî mezin bibe wê kultura wan biyaniya bigire îdî van tiştê xwe ji bîra dike نه تم هناكي بفي مولباتي واجي قريدايا ماموستا ام بخا باجير دا مازن بونه لي ارتشتي تشت ماموستا ايج اني زمان مالا خدا هر تش ذكر حتى نهاجي اگر يك درواتي تدغازي نغازي تب رادوي سبيا يعني جيت الديوان يعني اسانا قالك مولباتي واجي قريدايا شخوا مکتبا یکمین یا دستپیک مالباته دی و باون بپرانی دی مثلا لکردستان دایک حتی نزارو دبه 7 سالی دائم بدنگ دیا خو مزن دبه بکلترا دیا خو مزن دبه لی وقتی که دی اسمیله ببه او زاروک نکاره مثلا چند سال بری لباکوری کردستانی او جماعت که بو جرد گوتن فتح الله جی گویگال امریکایه سروک وان لترکیه خواست که دربک عسکری لسروک وزیر اردوغان بکن بسر نکتن وان لحمو باجار و گنده کردستان کمیته چیکربون جنا دعوتی جوینت کرن و بوان ترکیه خبر دادن و مثلا ترکیه و دین بوان دادن قبول کرنه مثلا برادره که سال 2000 یا 4 یا 5 بول آمده گوت من گو والله جنام بیا آگر بمکتیه گو چما خیره گو دبی گلکت سرخوت نگری گلت نزانم چوانکی گلت چنکی مگو جناته گشتیه جماعته گو اریوله مگو نهی لهره جوینه وانکا جنک کاری وی تونهیه وی بترسینه نهی لهره کاری جوینه وانکا مگو یاننا مگو وی مالاته خراب که زاروکی ته جهورن گننه چند سال تیده چودی سا تلفونیم کر گو ولا جنک باش بیه اینجار ev jî bi pîlan û bi program xistin nava Kurdê Bakur wisa kirin ku dê bi zarokê xwe re bi Tirkî xeber dide. Ê wextê ku meriv bi çi zimanê xeber de ya meriv bi çi zimanê binivîsîne meriv xizmeta wê kulturê dike. Mesela gelek wê rojê wextê el dihokê çûmûyê konferansê êvarê salona otelê heta derengê şevê em di civiya me ji xwe re sohbet kir یکی گو از به عربی دنویسینم کردی دپیوه گو از به عربی دنویسینم نویسیم جی تفسیر کرد و کردستانه نه گلو از نویسکاری کردم یا عربم مگو والله نویسکاری عربی کنیا گو چما مگو وقتی که تو به چه زمانی بنویسینی تو خدمتا وی چاندید کی وی کلتورت کی تو وی کلتوره به پیشوت بی تو مجبوری دناف چارچوبا وی کلتوره ده حرکت بکی مگو جانا به کردی جی بنویسینه جبونا که امتجی تیخ ناف لیستان نویسکاری کرد
اینجا تب کنیا گو ما مستولات دلی من هشت مگو نا از راستی بیجم تخوازی بخیده تخوازی نخیده راستی اوه باشه راستی بیژن نکوه که ماموستا ساعت خوش باش ماموستا ما هیچ گلک یعنی اف کیماسی ما آنین هولی یا چند دورا ما گله کیماسی ما آنین زمان لگور جرواندن تا ماموستا تا گلک دگری نام ملت دا گلک وان کردستانی تمامی کردستانی دا یعنی دگری یعنی جاره که دا به جاره که دا نکاره ملت بیشم هینی طور و کلتورا و چند خوابه یه دور کردنه یه بنگه خواه دور کردنه یعنی چه دکاری یعنی چه شیرتی دکاری به دیوانه چه دست پی بکنه ما مستاچانه زنی ایرو خواسته که دل خواستی که هیا راستی جی هر بریچی بوی ریچی و اندانه و یعنی به چه گرکی دست ایرو تشتی هری گرنگ جبو کرده اوه تدی 4 زاراواین جدا کرده هنه من تثبیت کریه او کتابه که در نفسان دیجیم 33 دوکین جدا هر 4 زاراواین کردی ده هیه ایرو اف کرمانجیا کو ازو جنابت ام بهبر خبر ددن 11 حب دوکین جدا تیده هنه ایرو باری گران لسر پشتا روشنبیر کرده کسی کو بجه از روشنبیر کردم از نویسکار کردم واجبه لسره کو تشتین خوی فولکلوری کلتری بنویسینه وقتی کو ام حمو هر یک ام ای زاروای خواه ای دبوکا خواه ام بنویسینن ام وان تشتا جمرنه خلاص کن مثالک از بیجم 1997 یا 98 بو من به بریه بادای تکیلی به باکور کرسان داتانیم من هنک جامعه را دشاند با وان انسان کو چیروکا زانن دچون مجواره پر دشاند تیب دکرین قاستا دکرین دچون با وان اختیارا چیروکا دگوتن سلاوی مجوان دگوتن و دنگی وان دگرتن یکی چیروکا گوت او چیروک هیج نگیشت و دسته من خودیه چیروکی مر وقتی او چیروک هاد گیشت دسته من نویساند دوی چیروکی ده 3 حب دنیا هنه 3 حب دنیا اینجا میرزا محمد لهنگی چیروکا کردی جوی دنیا ما دچه دنیا کا ددوا جوی دنیا دچه دنیا سسیا و ودگره دچه کیجان دنیا جیش خوره جنکی جوی درتینه باشه ایجار وقتی موی چیروکی نفساند مدائم متقو یا ربی خدای رحمه خواه خدای وی چیروکی بکه مل تمام بشی کردستان پرسی ناوی چیروکی عابده شکفته ہے تمام بشی کردستان مپرسی گلو اف چیروک الباوه هیه تونه تو کسی که نه گلبامه هیه demek الباوی شخصی تنه هبو ای سال اوا بو نزیکی 28 ساله هیجی کسی نه گوتیه اف چیروک البامه جی هیه اینجار وقتی که تشتیمه ببورن وقتی تشتیمه کلتوری همو بین نفساندنه جمرنه خلاص دبن ده پیش ده وقتی که دنیا ما آوا بو وقتی که روژا ما درکت دولتا کرده آسیاسی آوا بو زمان چند توره جو وزارت که هات اداره کرن وگرا لزمان خواه لکلترا خواه لطوره خواه پر حسانه مثلا 1994 لپاریس انیورسیتا سوربونه ام و خوندن کنفرانسه که پروفسورک بو خانم جهو بو وقتی که خبر دا به 7-8 زمانه ما گهداریت کرد
دگو زمانê me ji binî nema milletê me digo tev asîmîle bû digo me peyvê xwe me ji încîlê derxist. Piştre wextê em çûne xwarinê tesadüfî ez û wê xanimê em kêleka hev rûniştin. Bijêre got migo ê me Kurdan newsa ye. Migo îro bi milyona însanê me bi Kurdî zanin, toreya xwe dizanin, urf û adetê xwe hereket dikin. Migo xwezaya Kurdistanê pir mezin e, gelek çiyan e û hukmê van dewleta lê çê nabe, toreya xwe, zimanê xwe dimeşînin. û gelek alimê Kurda hene berê nivîsandine, tiştê xwe nivîsandine. Încar ê got baş e, pir baş e, got geleke hûn pir li zimanê xwe, li kultura xwe xweytî bikin. Încar eger rewşenbîrê me wezîfa xwe bi cih bînin, pir hêsan e. Mesela îro birêne Başûrê Kurdistanê ne dewlet e. Navê wê federal e, lêbelê bê îzna hikûmeta Iraqê nikare tiştekî bike. Erê lê dîsa mamosta dîsa yani. Lê üniversite bi Kurdî ye. Üniversite wana bi Kurdî ye. Wezê wan di mizgefta de bi Kurdî ye. Yê êzîdî bin bi Kurdî. Yê filah bin bi Kurdî. Bi zimanê xwe. Yê wekî din temam herkes bi zimanê xwe ew dike. Wextê li sûkê, li mala, li ewkê merdinê te bi Kurdî xeber didin. Încar înşallah di nêz de li beşê Kurdistanê yê din jî wê ev tiştê hane wê sererast bibe bizna Xwedê. Mamosta bibûne min bîstiyan dibêjin Rojhilata Kurdistanê de jî divê dibistan hebûn bi Kurdî digo Kurdê me li wir 10 sal yanî jî 8 sal dibistaniyê bi Kurdî dixwandin. Nema ez vana konfer bibûn ez vana daviya tevî bejderî konferansekî bû yani ev konferans bû lê bawer bikin her gotinwan bi soranî daxivî yani û Kurdîtiya wana jî gelek zelal û xurd bû. Bilê rast e. Me hebû got jî me got mala me ava kirin bi soranî daxivin kê kurmancî zane me got yani hinekî zor e me re em fêr bin. Leyla Xanım, bira bi Kurdî be, bira bi Zazakî be, bira bi Kurmancî be, bira bi Soranî be, bira bi Goranî be, bira bi Feylî be, bira bi Şebekî be, ne mişkîle ye, bira bi Kurdî be. Lê belê rast e. Bibûne piştî 2 saet bere te yîdî te digîjî çi dixwazin bêjin yani ziman Belê. bingeha ziman yek e herî. Lê ez dixwazim bêjim Kurdîtiya wana gelek xurd bû. Digotin berê hanî niha ez bi rastî nizanim dibêjin dibistana de dibistanê Kurdî hebûn Rojhilatê de û wana dixwazim. Belê hebûn anha jî li üniversitê jî li Üniversiteta Ormiyê jî beşa Kurdî heye. Ana hikûmeta Îranê li Ormiyê saziyek ava kiriye lêkolîn li ser zimanê Kurdî tê kirin û ka rewşenbîrê Kurd kîne li ku derkêne û çi karî dikin, çi xas kitêba nivîsandine û bi kîjan zarava, bi kîjan devokê nivîsandine tespît dikin. Zanî di tarîxê de Farisa tûcar Kurdî qedexe nekiriye. Zamanê Şah de carekê ziman ji xênî Farisî hemû zimana qedexe kirine lê belê li zanîngeha xortê Kurda bi Kurdî qise dikirin polîs têkilî wan nedibûn. Înca van milletê dina digot çima hûn têkilî Kurda nabin û ê me dibin nahêle em zimanê xeber din digotin em û Kurda yekin. Yani îro çawa darekê mesela destekî birêne 5 tiliyê min hene Kurdî, Farisî, Darî, Urdû ewana tev birayê hebin. Koka wana yek e. Ji xênî van 24 heb welatê 28 heb welatê Avrupa 3 heb netê de êdinê tev zimanê wan û Kurdî birayê hebin.
Mesela İro Swed حوقش Kurdistan دوره Swed Norveç Danimarka بحزارة پیوان و ای کرمانجیام وکا هبو دنیه جبر ویه ایران جبر کو قدخه نکریه کردی توریا کردی پیش وچوه یاد دوا برنه العراقی 1936 زمان کردی ملت کرد کت زاگونا بنگهین یا عراقی صدام حسین حوقا کردات کشت جی دیسا مکتب کردی دهاتن خواندن و رادیو بغداد دائم به کردی استرانات گوت من باکوری کردستان ملی تماشت کرد مسئله اوه کو او پیش لی بلی ترکیه نو سابو ترکیه به یک دربی زمان کردی قدخه کرد ناوی کرد قدخه کرد وقتی کو کردات کشتن ترمه وان ود شارتن و روژادن دچین سرخوشیا مالباتا وان گوتن سری و ساخوه امی ایکو کره و کشتیه کچا و کشتیه امی وانا بگرن جذاب کرد و هاجد گوت ماموستا لی رفش روژاوا چاوا بو رفش زمان توره هر تزانی بچاوا از دوینم گلک ازدی جهر که روزاوا جهاتنه لی پفگریدانا و کردیتی علای خورده زانی لیلا خانم اتشده کشتره بیجم ویگا دسهلاتی کو بناوی کرد به تخوازی برا فاشیست به تخوازی برا فعودال به چد به برا به یا کرد کنگی هبه و وگره ویگال روژاوا او رخستنا کو روژاوا ادارت که شاخه کی پککیه اویا نا انکار کرن چونکی تب دبیجن ای پککی دبستانا دجی سرپیهات یا عبدالله اوجالان سروکی خواه درساوان ددن لی bu کردی ددن ev tişteki باشه پیشکتنه که مزنه اینجار ایرو نبه سبه نبه دسبا سالا کادن 5 سال 10 سالی دنه و وگره یک یاد دوا از بی بیجم وقتی کردو دجمنه خواه شرط کن دجمن جنات کجه زاروکات کجه مال دشوتینه حیوانات دشوتینه هر تشی دشوتینه لبلی وقتی کرد بخوب خواه شرط کن جنا ناکجن چونکی ده توریا کردی ده کشنا جنات تونه یا زاروکات تونه مالی هبودو ناشوتینن مثلا باوکیه زاروکی هنه جناوی هیا خانیوی هیا مخالفه لیت خنویت کجن لیت بجن اف زاروکی منه هم مسئله اوه ایجا هیوی دارم که روش آوا اداره روش آوا روشک بری روشک جی وک کردوار لگور کلترا کردی عرف عادت کردی جیانا خو بردوام کرد ساعت خوش ماموستا باورم لی دیسا دویجم زمان نه هاتیه گوهستن دنیا نه هاتیه گوهستن ماموستا بله مرو هاتیه گوهستن و نکو تنی یعنی با کردا یعنی با همو ملت هات نگوهستن و چاوا تاوانی زمان ملت هنه دولت واناجی هنه دولت واناجی هی لدیسه اف پرزگریک بال آنه هی نماجی ام گره که سروان تشتا کار بکن ماموستا راسته مثلا ایرو راسته تاش چنگو کردستان چی به و هر تش و جیخ امینه ها برا بکن اف کم نشوپین ما یعنی زارگوتنا ما هر تشت امی ببخاریزن کردستان چه به هرتش باش بله حتی کردستان چه به ام گره که سلسلات خوش نهاجی خواهی کن به هنکی بره پارا بینن امام استا بینن بگین سد بنگه وان یعنی کارجی گره که بیکرم زانی از وی بیجم بکرتی بگا ده هر ملتکی ده sınıfın juda hane. Kurdî em dijîn cûn yan jî Çînên cuda hene.
ایدئولوژیا وان başkaya, bir bavariye وان başkaya. Mesela Kürdistan'ı 2 sene. Ev jî Kurdin geleke wan jî parêzin. Tola sene, berdoşene. Geleke wan jî parêzin. Çünkü ev jî xelkê me ne, zarokê me ne. Kî dibe birav ve? Xwediyê millet, xwediyê welat, xwediyê millet rewşenbîrê milletin. Eger ku rewşenbîrê Kurda berpirsyariya xwe bi cih bînin, xwedîtî li milletê xwe bikin, dikarin siyasetvana jî bi hêsanî biguherînin û dikarin milletê xwe ji delal perwerde bikin. Lê belê mixabin, sed mixabin rewşenbîrê Kurda wezîfa xwe bi cih nayînin. Siyasetvan weka şofêrê erebê ye, li ser taksiyê rûniştiye. Wextê hesabê wî hat dajo, hesabê wî nehat najo. Hesabê wî hat kongra xwe awarte dike, navê xwe diguherîne, rengê xwe diguherîne, îdeolojiya xwe diguherîne. Lê belê rewşenbîr nikare tiştekî wisa bike. Rewşenbîr tenê 2 wezîfê wî hene, milletê xwe diparêze û welatê xwe diparêze. Îcar eger rewşenbîr di vê warî de ji heqê xwe derkevin pir hêsan e. Çimkî rewşenbîr weka havênin. Çawa tedî li gunda şîr germ dikine mast havên berdine navê ya havên dixin nava şîr dibe penîr ya dibe mast. Rewşenbîr wisanin. Eger wezîfa xwe havêntî bikin sererastî zû çê dibe. Eger ku nekin pir zehmet e. Dibêjin rewşenbîr stûna milletin wê dinivîsin me re bîmaşaxê divê stûna milletin yani rêbirî milletin gerekî millet peyxwe bibin yani rewşenbîr. Bilê rast e. No em hîvîdarin wê rewşenbîrê me wê rola xwe bilîzin mamosta û gere bilîzin gerekî bilîzin rolê. Rast e. Yani esanî be milletê wê tek diçe erê berebere yani îlayê evê hatine Ewropayê îlayê evê hatine Ewropayê yani bira rewş helê giran e mamosta. Nav millet de yani gelemerî vadê dijî yani hêsaya xwekirina wan tor û edet û kultura xwe. Lê ti çaxê valet jî diqetî ew dibare zor e. û barekî giran dikeve ser malbetê û wê ser wê komelê û rewşenbîrî bir hene. Yani ev jî heye mamosta ez evî dixwazim bêjim. Ne bi nêrîna te ez dibêjim dixwazim bêjim em veguhastin carna veguhastina wê tora û kultura û kevneşopîn me hinekî jî bi psîxolojiya mirova jî girêdaye niha mamosta. Ew her tişt disa nayê veguhastin. Yani hinekî psîxolojî ve jî girêdaye. Mirov niha bi corekî çarçev bê nizane bi kîjan alî here. Bi pey çi here mamosta îlayê milletê bêserî. Bê wala. Rast e. Tedî wextê ku şivanek bezek ji keriyê wî diqete gur dixwin xwediyê pez dibêje te pezê min gurexwarî kir. Îcar milletê ferdê milletekî wextê ku wisa dest ji toreya xwe kevneşopiyê xwe berdide em jî dikarin jê re bêjin ku gurexwarî bûye. Yani gura wî xwariye. Îcar jin be mêr be ferq nake. Lê belê spas Xwedayê mezin re îro li piraniya zanîngehên dunyayê îdî alimê mezin li ser Kurda lêkolîna dikin. Çend roj berê ji zanîngeha Tokyo camêrekî got ez doktora xwe li ser medresa Kurdî ez didim ez dixwazim tu alîkariya min bikî. Min jî got ser çava û ser sera tiştê ku ji vê alîkariya te bikim. Birêne Çînîye bi zimanê Çînî doktora xwe dide û li ser medresa Kurdî doktora xwe çê dike. Ev pêşketineke mezin e ev jî girêdayê bi xebata Kurda ya derva çê dibe.
برسك جي هاتي اوي ديسا ماموستا محمد جامو دنویسه دوی قاموشا فرهنگا کردی چاوایه زنگینه آنا قاموشا تا گیایه چند پیوان باشه آنها قاموشا gelek فرهنگ کردی هنه ببورینه قاموش بدها ببورینه قاموش قاموس اه قاموس او عربی هاتیه بله از دویجم قاموس gelek حال حاضر قاموس کردی تونیه حال حاضر لی gelek فرهنگ کردی هنه مخابن دوی 100 سالا بهری ده ج 1925 و بفرفک و هنک روشنبیری کرد رویان چونه دروا هنک پیف هنک فرهنگ چه کرن پشتره هنک عالم کردا بپرانی ملابون فرهنگ چه کرن جهبو دو کوپیا کرن انا السويدي د ارشيفا مدى حمو فرهنگ كردي هنه حمو فرهنگ كردي ممذكر تف بيبي وان هندكن و براني تف كوبي شابو دقرتيه لبلي واتيكو من الفولكلورا كردي ليكولين كر 1710 برچه فولكلور برهف كر ممذكر ما شاء الله دولمندیه که وسا د چاندا کردی ده هی کو مرو نکاره قیاس بکه من بریاره خدا کو از فرهنگ که چه بکم فرهنگ من نجوان فرهنگ کردی ین هنه فرهنگم کرمانجیه مدست بکر حتی ایرو منیت و ای سال از چاب بکم لما مذکر گلک پیف دیسا درد کبن بخیره فیسبوکه مثلا 4000 و تشتك هوالي من هنا قالك جارا وقتي افدنوي سينن از نويسي تماما تخوينه هما كو از كاربن از بيبا جنابي هلد بجيرم اتخن فرحنگا خوا بيبكا كو از واتيا وينزان بمجي از تيكلي بوارا داتينم و از دنوي سينم فيغا بيبي فرحنگا من گشتنا نوت حزاري نوت حزار بيف لبلي اگر کو از چند سالی دنجی کو خودی فرسند بده چند سالی دنجی بدو مینم بلکی از بگی جینم 150,000 جی پیف چونکی ماشالله دولمندیه که وسا لفرحنگا کردی هیه کل تم ملت دنیای تونیه چه پیوه که کرمانجی از تنه بازا کرمانجی دکم چه پیوه که کرمانجی هیه محقق 2 3 4 5 حتی 10 و 20 جی هواته وی هنه زنگین مروانا تمام بنفسینه و قاموسه که او برادری که گوتیه قاموس و قاموسه که پر مزن و دولمند و درکه بحوله یعنی صحت خوش ما مستا خودی تمنکی دریش بده تا وقتی تو بکار بی فرهنگ خواه بینی سری راستی جی گلک جاره از یعنی سر روپیلا تا جی دوینم تم تا دنویسی هم یعنی گوتنی کرمانجی دنویسی و دپرسی جی یعنی گلک جاره از دیدم گلک حوزکار روپیلا تا عادل میزه دکر ما مستا د کردی دا زارابای هری دولمند کرمانجیه و وک جمار جی کردین کرمانش پرن مثلا هنک دی بیجن کرد 5 میلیون 6 میلیونن حتی هنک دی بیجن 7 میلیونن یعنی چه قصبه برابر و اشتادی 8 و 5 8 کرد کرمانجن سبب ویجی اوه امپراتوریا مدا کجرد بیجن مات جالی کرد کرمانج و آوابیه و زمان وانی رسمی جی کرمانجیا می ایرویه ما مستعد ببور سبب کو کرمانجی حوقا دولمد افیایه ما مستعد استشتاکی نگا بپرسم اما بدیتنا بالگور دیتنا خواست دویجم نه کرمانجیا ما
وەک زانن کورمانجا یعنی سەرهەدێ بیاری ئەم ئەسا بله. داخڵن و ڕەفشەمبیرê me jî pirtûkên ji Ereb Şamîl û dest bikirî heta wan dema jî yani bi vî zaravî dahate nivîsar. Lê ez dibînim gelek peyvê yani nû ne hene gelek peyvê îsa hene çaxê rastî jî eger kurmancî de ev tişt heye em çira gerekî bînin tikine nava axaftina xwe yani jî bînin nava nivîsara xwe gelek tiştê nû derketine yani tu kurmancî heye tu dikarî zergotina me de jî bivînî van peyva lê nizanim peyvê nû têne çêkirin îdî ez nîvî ji soranî tê nîvî bi divekî zazakî jî tê lê peyvên kîjan kurmancî de heye û bi gor dîtina min ne lazim e çaxê tu bînî tekî nav kurmancî û hinekî vegastinê çêkî. Peyvê çêkirina peyvê nû xeter e. Mesela îro însanek wextê nexweş keve jê re xûn lazim be xûna ku neş xûna wî be jê re zerer e. îro zimanê Kurdî pir dewlemend e. Wextê ku mesela Kurdekî kurmanc gotarekê dinivîsîne peyvek jê re lazim e eger ku kurmancî de tune be bira ji zazakî bigire, bira ji soranî bigire, bira ji feylî şebekî bigire, bira ji goranî bigire. Bila ji ber xwe ve peyva çêneke. Çêkirina peyva kî çê dike? Ew milletê ku çanda wan qels e, kultura wan tune ye, kultura wan ser pişta hespa ye, deşt û zozana ji xwe re digerin, nifsandina wan tune ye, ew peyva ji xwe re çê dikin. Wextê ku ê me bereketa Xwedê lêbe çar zaravayê me her yek weka zimanê milletekî cuda dewlemend e. Wextê ku ev dewlemendî li me hebe çima ez ê peyva çêkim? Lê belê ev heye. Mesela îro gelek tiştê teknîkî derdikevin holê. Ew tiştê ku lazîmatî ji teknîkê re hebe mesela di kurmancî de tune ne. Ew meriv dikare jê re peyvekê çê bike. Mesela tedî meriv piskilêtê swar dibe bi şev ji bo ku hinek erebe ji paş ve wextê ku werin bizanibin ku va piskilêtê pêşiye ew camek heye dijin refleks jê re. A tiştê wisa lazîmatî heye. Yan jî ew kumê ku didin serê xwe ji bo ku tera bibin tiştek bi serê wan nebe. Nav meriv dikare ji wan re peyda bike. Lê belê navekî ku bi Kurdî hebe di zaravakî din de hebe otirabî tuwankar neynê ev ya xeter e. Weka ku tu xûna yekî ku li te nayê tu bînî tu berî damarê xwe a bi vî awayî xisareka mezin jê çê dibe. Mesela îro termekê siyasî derxistine jin û mêrek çi bi zewac çi jî bê zewac wextê digîjine hev dêjin hevjîna min. Belê mêrê xwe re dibêje hevjînê min. Ev ya şaşêke mezin e. Bat Kurdî de ew heye. Navê vînakê heye. Bermalya min, malxweya min, malxweyê min jin ji mêrê xwe re dibêje malxweyê min, mêr malxweya min ya bermalya min. Evana hene çima tê hevjîn peyva hevjînê bikarbînî. İcar hevjîn dere xawan tiştan e. Erê çawa ku bi erebî bi Tirkî dibêjin hayat arkadaşî. Yani hevalê jiyanê, hevala jiyanê. Hatiye tercüme kirin, hatiye valgerandin. Yani Erê hatiye wergerandin. Belê. Mesela peyvekadin heye. Wextê polîs yekî digirin Kurdê me bakur piranî dibêjin ew jî tercüme ye dibêjin wî girtin bin çaf. Bin çaf. Yani bi Tirkî dibêjin göz altî.
تشتكي وسط كردي دتنا اف قرتن حبس زندان işkence به هزار سالا برينا كردا دهبيه دست سرکرنه وقتی پلیس نو یکی دیگره وی دست سرد که تشتره وقتی محکمه بریار بده بیجه تیخن حبسه گرتیگه وی چاقی دیجن گرتی هاته گرتن لیبلی مخابن پیوی و هات که بناوا کردی افجی نتشتکی راسته افجی عین وکا دناء انسانا کل هبو دنه ناکه افجی عین وسایه صحت خوش ما مستا از پاشا جناب دکم سپاس ایرو خنجی وی برنامه دیسا برنامه که واشی هیا دیسا از راسته وارش حسابون بله لازمه از هیوی دارم ما مستا از باورم یعنی او زنگینیا دولمندیا زمان کردی و طور و کلتور چند کردی که نشو بیا کردی تجار اندانوه تجار نه اندانوه ودانا به انشالله اندانوه ایشالله لی بهنه کی دل ایشیه ام دغازن واکی نها ام یعنی زارو که ما ام سلسلامت ام جالی یعنی دیو باوی گنج دیو باج به بهنه کی زیده گداری بدنه وان چاندو کلتورا ما و تورا ما و به بنگه خود نقطن ما مستا یعنی بنگه قطاندن بنگه اواشی راستی جی مال خراویه جی بونا وان خاخا اوا تشتکی گلک راسته نماجی یعنی اوا وقت والا بی ما مستا وقت والا بی یعنی تو دجی لی والا بونه نقطه دا یعنی اوا گلک تشتکی راسته یعنی تو دوری وان بگوما او از ناغزم یعنی گوتنی خادریش کم نما ما مسلم محمد جموت باش نزدیکی گلک پرسه یعنی بله خوش باش جیدا ده هوا دیسا پرسه نویسه پرسه کردن چما سرحد دیروکا کردا دا گرنگه جکنگی دا اف گوتن بکارتی اج کنگی و اف گوتن بکارتی سرحد دیگه سر سرحد یعنی سرسینو ببورینه جانا کی تشنا کی بیشم میوانه کی من هم بو هلبستوان ایان دمین هم بو اوی دگوت سرحد اما نوه کی نویه ها تچکن بری نوه کی دن بیه نه ننوه سرحد از باور دکم یاد دوره امویه ده یا دوره عباسیه ده درکتیه وقتی هاتنه کردستانی و گرتنه ویچاری درکتیه سرحد یعنی لسر سینور جبرکو اف هریما قفقاسی سینور بیه دنابرا باکور کو روسیا جرد گوتن و دنابرا باشور ده کو کردستان و حتی دچه ولات عربستان ویچاخی سر سینور بیه نمر احمد خانی جی بحثا سرحد کریه گوتیه کرد لسرحدان ملتخ دبن بخوینه yani بخونه yani tene kuştun incar serhat hem jbo rojavay dünyayı hem jbo rojhelata dünyayı pır giringe vaka kiliteye şxwe Kürdistan kilita dünyayı li taybeti serhat kiliteka pır giringe incar serhat teke ve desti kija milleti hakimiyeta rojava و روجهلات دستی وینا کیده جبر هنده کو همو ملت دنیای گرانیا خود ددن چه روس بن چه عثمانی بون یعنی جی کویگا ترکن چه جی عربن چه جی فارسن گرانیا خود داتین سر سرحد کوتیخن بن کنترول خود لبل آخا کردایه هی بیدارم کروجه که کرد و تمامی سرحد تیخن بن دسلاتیا خود ایشالله خود بکم یعنی هر بجی ما مستعجن دی سجاره کی دیجم از پاشا جناب دکم دی صحت کمال بدهد تمام دریج بدهد واقعی اون بکار ام کاری ودایه پیشاخه چاقی بین سری ما مستا و از راستی جی به ام یعنی به ننیری و تمانی خم ما مستا
بالشاب وروج بير أمرسن اون خدمتا قلدكن صحت سپاس خوش کم هر هبی گله کسپاس و یعنی تماشاوانی مرا جود کارینا حسین نویسی گله جاری بین باشه آخری نویسی بود یعنی همیه که مرا یعنی پیم شاندنه اسپاس خوش دید میوانا صحت وان خوش میرو تماشا کننه و از سپاس خودت ما رژی مجی دوره سرهندی جی یعنی رژیسور و برنامه دکه و هر جار کریاجی و از هیوی دارم اگر جاره کدن دیسا ام راستی هم دبین ام هلای یعنی جام رونکایی تشتکی بدنه هم یعنی پیشکتن هبه نام ملتی انشالله مدار انشالله پیشکتن هبه وارجی از دیسا یعنی نه اون دیسا بجداری برنامه کی جبن از وارجی سرکرتن دغازم و حتی جاره کردن بمینن صحی و سلامتی دا سپاس هر هبی بری کو اجی گوتنا خو داوی بکم از هیویت کم از رجات کم جده و باوا کو بزاروکی خوره بزمان کردی خبردن کلترا کردی بوان بدنه قبول کرن وانا زاروکا تنه به تلفونا او تابلتا نهیلن دائم وان البر تلفزیونا نهیلن ولاتی خواه بوان بدن ناس کرن بابو کالی خواه بوان بدن ناس کرن برنه از پچوک بوم 3-4 سالی بوم متکا بابی من هبو پر اختیارو بلکی 140 سال عمر کربوم دائم ویج مرد دگو بابی ته اوه کالی ته حتانی حفت بابا دگو گله که هر زاروکه کی کرد حفت بابی خواه ناسب که ماموس اما اینو ببرین اما اینو هم نکارن یعنی آدم تن امجی پسه که گنه خوشه که چرا هفت باب تنی هفت نالده اینجا زانی وی متی بابی من کالیم حتانی حفت بابا دائم دگوت پیشتی که از مازم بوم من وان بابو کالا دائم دی سری خود دهشت رابوم من کتابه که لسروان آوا کر لسروان نویسی جسل سالا 2013 دست پی کرنه بونه ماله دی اسلامی ده و خودی مدرسه حتانی 1908 دوماندنه اینجار مثلا من کتابه که نفسان من مذکر مثلا ایروج بابی من 22-23 حب زارو کنه تورنیوی ناکی هنه مگو اوانا مازن ببن نزان بابو کالیوان کی جانه متب نویسان مکر کتاب مگو جبونا کو مازن ببن زانبن کو بابو کالیوان کینه هیوی دارم حمود دی و باف بزارو کی خواه دی و بابی خواه بوانا که بدن ناس کرن کلترا خواه عرف و عادتی خواه جوان را ببیجن مثلا پر دقت که وقتی که کلترا کرده ده یکی به عمر کل جواتی وقتی خبر ده چه کسی خبر ناده تبلی گداریت کن لبلی اف نسلی که نور رابونه اختیار گور خبر ده تدی اف زاروک جی دست خبردانی کرن یعنی وان تشتا جوان را ببیجن لگوری عرف و عادتا اگر ملتی کلگوری عرف و عادتی خو حرکت نکه او تمام گراخواری دبن و سپاس جبو جنابه ته و سلام و ریز بو تماشوانان و شبه و بخیر به سپاس وارا ما مستجم وارا جی سرکردین دغازم ساعت حیف گلک پرسی نو دیسا باشتین ایجا گچ که وادی متنه نه قاسی یعنی واده واجی تنانه لی نویسی بود یعنی دوی زارو که نا باواریا دیو باوان ناکن یعنی افجی پرسکه هلبت همی سر وانتشتاجی لی کولین بکن و ما مستا ما جموجی نویسی با هفت اما پیروزه گلک از تمی برنامه ویجی دشوپینم امی تشتی زانم چرا قوات تشتاکی پیروزه لین حقاسی چرا امسر هفته تانی دستاکن زده ناز ناکن کالو باوخه اویجی مجاره که دنه یه البته همی سر بساکن روژه که اری نه جمارا حب کنه نوا کرده دا جمارا سسه
هفت مستوی سیزده بیست و چل اوانا تب جماره پیروزن پیروز هدیکی حکمت کوان هیا چوا کو جناب تگو ده هنک برنامه دن ده امتقارن سروانا کا خبر دن سپاس دیسا گلکی اخر سپاس بهتر خوشی. جی سرچما سسر شب من اهلا و شب باش خودی راحتی بده حتی یه هفته که